Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku untuk menyaksikan. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menjalankan rutinitas. Jadi sahabatku sekarang lagi berada di tempat kami bersama teman-teman saya. 好高啊，好大隻啊佢哦。係啊係啊，始終個腦啊嘛，佢都幾日都喺度，都好似冇放工啊。我幾日都喺度哦，可能唔夠嘢做可能。可能放假冇嘢做啊。係啊，唔夠嘢做啊。唔係啊，呢間咧起樓嗰啲咧都冇乜啦，冇乜。佢喺邊度做？喺做咩啊佢？啲起樓嗰啲咯。哦。做地盤啊嘛。係啊係啊，嗰陣時冇公開㗎嘛啲哦。我知道話邊個阿羅家文咧就好似做咩，做嗰啲佢哋啲人做咩話叫咩壇乜嘢咁嘅，我唔知佢。佢個仔大嗰個叫嘉文，呢個叫嘉威啊。Untuk sahabatku YouTube channel, selamat beraktivitas, selamat berjuang untuk Monet dan semoga sukses selalu. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 都俾金水嗱，俾啲水嚟。我自己唔該晒，唔該晒。啱唔啱唔啱啊？去啱啦，唔緊要㗎，邊個走去洗啊，我開咗係啊。我飲水都得誒。你哋可以咧飲水得，有陣時好溶嘅，驚佢溶咗又係。用嘢嗰度啊！係啊，佢應該翻學啦嘛2點。咦，今日翻呢度喎？喺度跳啊！係啊，應該翻呢度。如果佢翻石圍角唔喺度飲㗎，石圍角好鬼遠㗎，你知唔知啊？去到佢坐小巴過去㗎。翻呢度就可以。OK，拜拜，我要走啦，拜拜，拜拜。係啊，咁啊可以飲完茶去跳舞喎。係啊，一齊咯。係啊。佢話飲琴日啊嘛，今日唔得閒啊嘛，佢都話係啊。唔嗌佢，唔同佢去啊。係啊。佢話唔得閒啊，咁我冇嗌佢咯，我都。